Isaiah 44 verse 6. Phezulu isihloko sayo ithi uJehova yedwa unguNkulunkulu. Awulaleke uverse 6 uthini? Usho kanje uJehova inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe, uJehova Sebawothi uthi, ngingowokuqala, al-Hayy. Huwa al-Hayy, ngingowokuqala, ngingokugcina, huwa al-Qayyum. Allahu Akbar. Ngaphandle kwami la ilaha illahu, ngaphandle kwami la ilaha. Ngikutshela yona ngesizulu, ngikutshela yona ngesi-Arab. Ngaphandle kwami la ilaha illahu, illa ana. La ilaha illahu, akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kwakhe. La ilaha illa ana, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwami. Allahu Akbar. Ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. Straightforward. U-Isaiah bani 44 uverse bani uverse 6. Ungizwile ungetshe. Ibambe lapho. Ungamkhonzi, angikuforce ukuthi umkhonze ngenkani. Kusho yena wathi la ikraha fiddin, ningabaforce ukuthi bangikhonze ngenkani, kodwa batsheleni ukuthi yimina ngedwa enginelungelo lokukhonzwa. Ukuthi bathini ngaloko, lasta alehim bimusaitir, is akudoko eligale wena lelo, akusindaba yakho ukuthi bathini ngaloko, kodwa wena enzani? Fadhakir, bakhumbuze, batshele. Nayinto ebalekile yiko sinikhumbuza. Angibonge ngundaba ezitha.